Abang Edi, sahabat menemankan makan pagi ni. Sarapan di Kampung Gumut, Hulu Selangor, Port Baru. Sarapan pagi di sini. Ada nasi lemak pandan, warung Kak Ruslina, ada lontong mi kari, soto ayam laksa Johor, pulut panggang. Pulut panggangnya besar-besar, sedap dan bermacam lagi. Jalan lama, Tanjung Malim ke Kuala Kubu. Inilah dia Kampung Gumut. Warung kampung, lepak santai, waktu hujan memang mengasyikkan. Saya order mi kari. Mi karinya pun padu. Dan juga pulut panggangnya. Air, teh O dan kopi O. Free flow, free saja. Bismillah. Waktu hujan macam ni, kena teh O panas, sarapan pagi, suasana kampung tenang dan menamaikan. Pulut panggangnya besar, puas hati. Puas hati. Isinya pun banyak. Setiap kali berkunjung ke sini, pulut panggang memang takkan miss mi karinya. Memang sedap. Mencari sarapan pagi, boleh datang dekat sini. Kampung Gumut, Hulu Selangor. Dibuka setiap hari kecuali tokenya ada urusan. Kena datang cepat. Makanannya laku keras. Inilah dia, Warung Ruslina. Ciao.